أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكفيكو نستهمين دمبابي برامج زهاتو إكاو سيوزي تكليزا هارما إباجيهاتو إنو الواقع القمري بلا قناع. وأيضا نولا ريكاو نيو ريدونغا هارمازي باجي زهانيو خاصة na wala rikao news tahmili aidan mrudungu harma epaji habari za Komori. Aniombo Mwenyezi Mungu kananga ni harma khairi nyonsi pia na amani mahala nikao dumlio insha Allah danine zefami zahanyo hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Siku leo amjosana nifanye mukhtasar mana za video ngizonde haku nao bitabiat alhali izi qadiyya wizo qadiyya muhimma ladhimu ndwarenge wakatisha arjo sana rifanya mbrevu ze fikra ili sijorenga wakati mwingi. Siku leo ngarudi rejei qadiyya سيدي قضية كان إلى الآن هتهاب سعين ورها كرجي يعني كسوشين دا ورده كاكليري هرما أو مجتمع وحدو كوموري نو دي كستيون يا ماوري كستيون إنو للو إزنجو فانا للو دو كان نيونيسيزي فكرة za kobidi sisi ka daula kawa Komori rifanye no ili rithibitishe harma dunia ukana kweli ngasina haki ya hatu kweli ngasina haki ya hatu ikao irengwa hanzia ikao si ya sharia wabitali garanzor rejeze haki ya hatu ila zodi njo lelo harima halaka ya hatu ya ezanyumeni ikao amjosananzi tekeleze harima halaka ya hatu inu lelo insha Allah. Donc baada ranjia mahadisi menji ranzo zi halaka zabira raonesa baadhi za he tarikhi ya hatu ya Komori ikao yanzi wa bitabiati alhalini wa Komori sisi zorafanya dokana rangali ya tarikhi enamna yanzi wa risanari towe tafsiri ikao ijomkinishai wafikiane no wakati ikao dorilio abasaino no ilirelewe zabira harma fatra yaka halila. دكو وجري يعني بلبلة شوي هرماء مسألة يو شيء بطبيعة الحال دائما يحدث هرماء إن مجتمع من هنا من يسوع عليه قضية إلى زاوية إلى خلفية معرفية يلونيو لنمنا جوشين يفسير هني ظاهرة يكون جوكا هوسوني ما هي هنا نوكا وجو يونا وجو يفسير إلى قدرة هي معرفة يلونيو. donc قضية ما وريسون سيبيا تقريبا هنا عنده كرجافيكيا ناسوانسي ikangari angalio question hiyo bi fikra ya kiakademi ndio ni kusudi yao ama kangari angalio question hiyo ha mawqif na position ya he daula na sentiment donc yawijo kinishakana ruafikiane harima janibiyo. طيب rihadisi kadozinji harima hadisi iza kubidiri fanya basa inu hindi realize wa Komori realize dunia realize o mujtama al-dawli ukana siwa Komori nga sina question salino le question lino ngilo harma tabu na borjo tamani kana lihundwa solution tunazana ngali tsundukana hauhena mrikao hasomo babi ya science politique au somo sharia e kanuni dawli ngushindara mbukana harmaye ye Nations Unies ngabo zila biro ikao zihansi ya Nations Unies yani zila makatib wal ajhiza raisia ikauzi kansi harima umkonsi wa he Nations Unies arjo parsa kana de assemblée jamaia al-amma ardi arjo parsa kana de majlis al-amn de la kwamba kana de conseil ya he sécurité ya he dunia ardi arjo parsa kana ngasina conseil ya hausuze economie na ngoza soso na ngoza ijtimai وأيضا نرجو برسكنا نجابو مجلسي إكاو يهوسول ويسايا للا ركارة بوريفون بابانو رمبو كنا يو سيستم إكاو Nations Unies ويهانسي نو إليز لا بيو إكاو نغونا ترتيب njema نغونا نمنا njema يو سيديا زلا دولة إكاو نغوانزاو ورنده دولة جوكايا متطورة. donc ngasine secrétariat arudi ngasina ila mahkama العدل الدولي دي محكمة يكاو يا الدنيا كاري نكاه ترميو donc ngasina sita ajisa des bureaux sita يكاو زو des asasi كاو ngarjozi parisa
harma e Nations Unies raba kana ngasine Assemblée nationale de Jamia al-Amma ngasine conseil ya sécurité ngasine conseil ya économie na société الاقتصادي والاجتماعي ngasine conseil ya wisaya ardinga sinaye de secrétariat ardinga sina ye محكمة العدل الدولي. سيدي أجهزة الأساسية. طيب سيسي كارنو هادي سيزي أجهزة إذا سيبيا منا هنين زمابو لا ديمور كان سيرين زيفاني تفصيل. شاسيسي كارنزور انغالي هارمو زي أجهزة سين زي بيروزين أي لونا علاقة ne قضية يهاتو ne كسيو يهاتو ماورين داي. سيورا انغالي يمبابي نمنا سيسي وكومور ركوبيدير nderi releze قضية هاتو هارما يبيروي. donc قضية كاو هاوية بيرو يكاو نجيونا علاقة نكسيو كاو نغاري هاديسيو دائما هارما او مجتمعي وهاتو وكموري نود كسيو يمباوري abongiyo harma mahalani hura gasne mahkama ikaudi ya dunia da ila mahkamat al-adl ad-dawliya yomonsi gasina harima ila ya assemblement ya he dunia arudi ngasina harima ila majlis al-amn nanda ila conseil sécurité ya he dunia yodo mahali kao question hatu yo ladhimu yende karenderitsa hakana ganzao yangaliwa walakin bishaklin asasi waraisi ladhimu ye mahkama yode jokoto wale kalima la mwiso harima qadhiya yin. طيب tunaanza angalia mahkama yani au hene mrikao hasomo science politique hasomo droit international ngujushindara mbuwe ye fikra hiyo lokana mahkama yanu yo ushuhuliha na uregles la mushkila na problemu ikao ngizona baina daula na daula baina daula na daula yonda la kwamba kana de ashkhas alqanun ad-dawli do wandu ikao ngwanjiao harmaila droit international. donc gasina daula gasina munazama dawliya na organisation internationale mahkama yohangalia zila mushkila ikao ngizo baina daula na daula yo fikra asasiya harma ejanibu hiyo. donc qadhiya ya hatu sisi wa Komori aba hainunga mambo he wujhat nadhar ne fikra he daula Komori shati de rai yangu mimi manera rai yangu titekeleza harima mahalani unrajamu halaka bia ye mahkama wohangalia mushkila kangu na baina daula na daula. donc qadhiya ya Komori ikaongenjao harma mayoti abo yo qadhiya kangu na daula ya Komori na daula ya Faransa. donc abo qadhiya ye question hiyo lazima yende harma mahkama al-adl ad-dawli de mahkama ya dunia yo fikra muhimma jiddan harima janibu bimaana kana ketubidike harma mahadisi hatu sonsi leo njena bikana wala halatema ore leo hasisi heza wala hakubali kama ore huziwa wala hani kama pesa wala huziwa yola yufid la yughayyir min al-qadhiya shay keno badilisha hata abadan. donc sisi ngasina qadhiya amamode da amrengo de fikra he daula ya Komori daula Komori ngwamba kana ngona mushkila wa hao dauna Faransa hausu question ya ardhi iparo maore daula Faransa na daula Komori. donc abo fikra lazima yende harma mahkama ya he dunia yende ya trete wa yende angaliwa. donc mahkama yanu wanungwa jo hukumu hasba ya he mithaq de accord de mikataba ikao ihansi ye Nations Unies wamba ukana ipanga ila Nations Unies ila no ili waje wa regles la mushkila ikao ngazijirio harma dunia de amani ya he alam amani ya he dunia ni salama ya he dunia hedi ndongo kange jotsongeza mushkila harma zendongo mbili hizo wala dhimu Nations Unies izinji. donc arudie mahkama yanu ngar jorudi angalie zila akori kao ngizo baina ya daula na daula wakati kao ngabo mushkila harmaze daula hizo zombili yo fikra muhima harima ejanibu hiyo. طيب mahkama yanu ngwajwangalia eze question kao ngizo na mushkila ekana zinja harma mikataba
waje wafasiri obahanu walo mushkila ndaho omkataba ule ikao ngwanzo ufasiriwa waje watowe tafsiri itahao wakati kao wandu wakhtalifiana. Sisi wa Komori ka daula Komori wambakana ngwauna ardhi parao maore irengwa ni Mfaransa hanzia ikauti ya sharia. Bahem Faransa ngwabokana izo zirengwa hanzia ikau ngabo mkataba. Donc abo lazimu reje mikataba hiyo yendiani kiwe mahkama yifasire mikataba hiyo. Sayo itowele jawabu. Mananga po mushkila wa hatu dasine daula Faransa ya husu mikataba ikau ngio na ilaq na ardhi ya mbushi hao kana ya Komori bahewa Faransa mbakana yo ardhi yao. Idhan ye mahkama ngijori katafsir wakati kao hapo mushkila harma wafasirila akori. Mahkama inge jonji wakati kao hapo mushkila wa kanuni. De kanuni ya dunia. Donc sisingara zaure lewe kanuni ya dunia wajori katafsir harma ejanibi. De kana wajiri intihak zajiri baina daula wakati washilia na wafanya rongo ngabo daula nzima ya tuste zenongo zila wajiri intihakat mahkama yonjia no ili towe ivenue ya haki iliyo harima ejanibu ila. Izo ndongo muhimu jiddan zabarida na zandisena mnayo mana izo zokorinika jornike ardhiya relewe qadhiya ya hatu yinu mana ekakarja shinara njia rafanya taftiti ya qadhiya yinu rai demontera ino ili rayangalia ngarsojo kabanu do la pizana resisana reheza wa ila hata kekarshindira wasuli harima natija. Donc asna mahkama ya dunia ikao yodi akobidi angalie question ya hatu yinu mane question ya hatu yinu ngabo mushkila ikao ngio harma mkataba ngabo mushkila wa ardhi ngabo mushkila wa hududi wa frontieri asna mushkila wa baina daula na daula. Donc abo inji harma ila ikhtisas ya هي محكمة العدل الدولية محكمة الدنيا. طيب القضية كاين دي باريسا هي وقت حجو ينكيوه حكمة أبغى لازموا وانروا يابليك زي طرف زومبيلي زي دولة إكاو واختلفيا إكاي حكمة يطولا أبغى يوم ملزم هو جماعه إكاي بيطولا حكمة شاتي رأي إكاو رندريتsa هي رأي هاتو ريلزي وفكرة mahkama wareleze fikra yo bakati yo bakcha fikira ndojina shakare ndira makana mjamri hukumu watowe hukuma wala timuri litazim ya hukuma ikaonge jotolwa ya. Donc mahkama wahana mabadi principal ikao wozirenga wakati wanzua hukumu heni qadhiya wajongaleze mikataba ya khasa ardi wangalene mikataba ya generali ilo harmo dunia si akori za khasa baina dawla na dawla ikao zihansi kanuni ya dunia hauzi saidia ye kanuni ya dunia idevelope haungwa juangalia zila kanuni za dunia ikauzi hansiwa arudi wajordi waangalie wakati waju kwanza wa hukumu warenge ila ada ni taqalid za dunia dazila al-urf ikao al-urf ad-dawli ya satna dazila principal ikao zipanga zila mahakim na zila qawaid ikao zipanga ye ze kanuni dawli harma dunia principal ikao zoangaliwa harma zila dawla ikao zi develope wahansi kanuni njema urenga wazitia harma ila kanuni ya dunia. Donc yode namne mahkama wako urenga zindu za wako dunga ze resources za hao no wa hukumu qadhiya hamanda yinu. Donc sani ni kedeta inji maana hiyo masala ya kikanuni yako nabo yonga nzao mndu ya kensi ya ishilie ndondoro. Tayib namna je wanda ko bidire de harmo mahkama yinu ilire de raeleze question ya hatu question ya hatu yinu dokana ngabo nzia mbili hizo ya ima sisi wakati rakofanye mikataba ya hatu ne daula ya Shifaransa wake band wake nas ijoune saukana ekari ikhtalifiana abwe mahkama ya dunia de jo hukumu lazimu wake nas harmo mikataba hiyo yani abaha inu karendero afikiana dasina na daula Qatar masalan ramakana ngarjao jeri fanya mikataba hatu sinanye ekari ngabo mzima ikao khalife mikataba inu abunga joenda direct
harmwe mahkama ya he dunia wa hukumu ye khilafi yo kobidika yo mengoni mwezenzia kao wangu henda harmwe mahkama ya he dunia. Abili kakabasinos kabasi mikataba yaonesa kana ngarjo henda harmwe mahkama abola dhimu sisi hau ayi taraf heni mzima bala walu harmwe mikataba ila wabaliye demandi wende watahe mahkama kana na mje tabanu ngabo qadiyat sayinu ngabo question sayinu ilona mushkila mrinike solution na abo iyo diono na kana wakomori rijari kansi ngarsingo jibabusa leo la hajamba kana wayi khain leo la hajamba kana wengu jonda mroni bakatu amini kana maore la komori leo ngujo adhibula harmena jahannama bawi hamba kana maore la ya dahubini wa ila akhiri la we mas'ala ikao yo question he kanuni ya he mahkama sisirjinika ze ikhtisasi hizo ngarsingo sisano heza. Donc dawla komori ya muziswe dawla komori siwa komori eizo mafanya hindi no ilimregle e question har mazenzi ambili kao zihansi wa kana na mwende mwa regle kadhiya yu namnabi wa komori hal yemikataba yo wanzi wa nas kapa jiri mushkila ngarjona armwe mahkama abadan. طيب ebo ya tuyanzi zabarindi mswenda ma demander harmwe mahkama ya dunia ukana ngasina mushkila tsaunu wa maore na mjemu angalie kadhiya yin shayabo yungabo sharuti zinji wede manamba kana wakomori nganzori kensiri fikire kadhiya yinu haaqil gazo fikirwa haaqil ketubidi babwa ketubidi kana mraja himebana tsamba ndongoza ki toto maana yo ila yusmin wala yuni minju abadan. طيب hadani ye demande ya kubidiri be he harimwaye ye mahkama ibe ho harimwaye assemble ya he dunia ijeibaliwa ibe ho harimwaye raisi kopara raisi alqalam ya he mahkama ndi wangaleke qadhiya inunge jwangali yo de ikhtisas ya wonga jumkinisha wangali question yi sayo jere jezi wai paro wandu kaongwa una ila kani qadhiya ila lazimo mandoni sisi ritaheze wathaiq ze dokima ikao ngazione saukana felan ukweli maore ila ya komori ngazo dokima ketubiri mrado hamba yani mraje kansimana dwa kana bala sisiri perwanshi bazima bala sisiri kajao abadan ngazo dokima ngazo wa komori releze daula hatu kana na mtoweze dokima zione saukana maore ila ya komori yomonsi abili harmwe demandi yo manzi hokana gasina mushkila wa hatu asine daula ya Faransa hasibabu monsi bili ndaru mvumbwezi simu za ho wandu ikao waka ya harmwe mushkila huo ikamtoweze dokima mwanzi abili mwanzi ezi simu za ho wandu ikao uno mushkila ne daula Faransa ne namna za kuhansi waze akori ikao mambakana waka akori rizisomo harmwe tarehi zivumbula he sababu ikao do za jiri ne namna za jiri ya kutongeza to mushkila unu unji. طيب renderambia waziri kharija watu waziri heze za ferizonda za bonze ukana anzi habarua utihari mweze ndongo hizo yani mrekoneseze ndongo hizo mzanzi harma lettre ijola wana harma wizara hao ikanga sina ambassade yatu ilo harma ilo la hai ikangwa wo yiho wanzi hebaru kana sisi ngasina question salino ze dalilu tsazino ngaribali yao rija harma ye mahkama garanzo ze dokima monsi garanzo wanzi wa lettre jobe nuwa wandu ye daula komori ne daula Faransa no wandu ikaw wakaya harma ze akorizo zonsi pia ranzo marahala ya mando hata rijeru wasuli umhalani kaw e tarihi kaw ngar kwanza ribehe ye talabu hatu ya bili ganzawo barua ikao ijuanzi kwa yoneseo mushkila tafsil detail o mushkila unwa diseranzida aboranzira anzura hadiseranzie geography e geology zodi zuna samba bana o inji wasushida wanelewa karanzura ndereleze geology namna zisi wazinza koheya ritimizia abro ndereleze tarikhi hatu ritimizia abro ndereleze politike namna yandisa hata rijeri wasule marhala kao do eliyo no ilirithibiti kona hindi ngabo mushkila asatse rivenue zabari hindi sisira makanga po mushkila aslan harme question ikao yorjuka na ratsahe mahkama waje wanjie
wafanye ilaji ya huo mushkila huo. طيب ekana sisi wa Komori rambakana ngabo mushkila abola dhimuri hadidishe zabari hindi bidikka hani watsina kana ngajur kana hunu mralewe hunu abadan nganzo mweleze tamaman ukana sisi rirenge dalilu kadha na dalilu kadha sayora mbakana ngabo mushkila rijusa dawa ya mwiso nganzo mkadimishe ze dalilu ikau baada mwafanyaze mwatoweze ze dokima mahadilisho wandu ikau doalona har de taraf walono mushkila arudi waziri hanzi habaru waziri ze habar zobonzi haude de ambassadeur watu lola hai wanzi habaru wa ikaunge joni sakana sisi ngaranzo jeribe question salino harme mahkama question ila tena yanzo yelezi wa hai tafsili detail chatsukar do kansir do fanya do za betis nganzo rivenwe asbabi ze sababi kausis wa Komori rambakana ngabo mushkila jizbenu ya satse na ngaranzori hadidisho kana hindi o mushkila unu ze dalilu tsazino neze rongo zinu sisira mbakanga garduso dawa sainu rishita ke daula Faransa sayo ya mwisori benwezi hakika ze dalilu kana zinde ze dalilu ze previza hatu tsazino rizibalia jero ni sema kama kana kweli maore ila he daula ya Komori يوم مهم جدا وكم اللي روحي هرمي لتا بورسنجو جيتي يا بانور رجيتا بيشا بوري رجيتا مسيتوا نندرا بيه Komori watu wafanyeze ndogo hizo sayo ndagwe mahakama wajori nika ye solution donc دائما او يوم من حسن الحظ miongoni mwa ndogo nje badokana ya mahakama ya he dunia wahana lugha mbili asasi warongosh Faransa hawa warongosh Shingereza Komori wajua Shingereza wa aidan aiwajua Faransa wa aidan ya dawla ikawa sina mushkila sina de ya Faransa donc izo des fikra asasiya des alia bimukhtasar wallahi bimukhtasar mufid ikawa tukanza nzelezi ikawa lazimuni wa Komori abasain mliobano ambakana maorela Komori no ambakana maureti ya Komori almuhimu si owandu ambakana maore ila Komori na mdungeze ze khatawati zinu mwende hamwe mahkama mwende mweleze kana zinu ndeze dalilu za hatu ndeze nokotsa hao no ilirelezekana maore inu ya Komori ekaka mjafanya namna hiyo abanga mtsungula tsa wakati kabati faida hata mtujo kansi hapo mtu babu hata watina hata natisha tai uji wa Komori wadi warambia kana hindri aonga mjongo jokana ngabjoka veto ya Faransa yote veto yabonga tukofanya fikira ngyo bana ijo mkinisha Faransa yatie veto izo kweli shadekana question ino genda uharme ye conseiller ya sécurité Faransa jo mkinisha te veto izo kweli type karamba kana Faransa tia veto ngabwenziye yabili enziabili sisire ndela tsahe mahkama warinike rai watowe fikra waeleze fikra ya hao he mushkilaun kartonera tsahe wari hukumulu abadan ngari tsahao watowe rai ya hao watowe fikra ya hao haula he qadya maore na Faransa sayo ngwajornike rai ya hao de rai ya he sharia kaito la bunge jobenu ukana ino ya Komori au ino tia Komori sayo ikangabo ijraati za sasena na namna ya sasena ondoa jazi dunge wazifanya tai narifanye tafkiki ridemonte umushkila maore rangali zilomoni ho mushkila wa gasina Faransa na Komori o harma mushkila na ardhi kao ngiyo harima ye muhit lehende osendi tai Komori wambakane ardhi la hao Faransa ambakana ila ardhi kao owenyi wa he ardhi ila wambakana ngwanzo wake wa Faransa wanzo wake harmwe departement ya Faransa wafanya haki kupara haki ya taqrir al-masir yudi namna khilafili طيب ngabo akore ikauzifanyiwa baina Faransa na wandu ikaudwa maore wao karichu wao namna zafanyiwa tutarudi nzirejeza shaka mtsontia ambref arudi ngabo akore za wa Komori na daula ya Faransa idhan o mushkila nguokana Komori wambakane ardhi hao
Faransa ambakana ila ardhi ya wandu ikao wo ambakana wanzu wake wa Faransa bah harmo mushkila ula huo ngabo akori kao international dazlaramba kana hinri baina dawla na dawla zi akori zo ngabo mushkila abola di murrejar mu mahkama waje wa fasiri waje wartole ye o mushkila uliyo ngabo ze hudud dizla frontières zake dawla Faransa ngabukana ngena siada ngena sovereignty harmai ardhi ya Maori watu sisi ngaramba kana hindi ngasina sovereignty harmai ardhi ya Maori abo wo mushkila dawliya طيب sisi ramba kana hindi ngabo khuruqat ngabo intihakat kimana ngabo akori za dunia yakobidikana Faransa wazistehie harmai ardhi ya Maori kwa tuzistehi jehelikana sisi watu Faransa warambeokana kartustehi la sovereignty kao ya Faransa ngerumilwao harmashe siwa shamaure ngabo akori ikao za hatu sini wa Faransa akori za Faransa ni wa Maore arudi ngabo mushkila heze frontieri Faransa ngobukana ila sovereignty ya iwasuli hata Maore watu sisi rambekana sovereignty ya Komori si ngazija na Mali na Nzwani bahisha iwasuli hata Maore donc abu yo mushkila asatse na rambokana ngabo accords international ka Faransa kwa tuzistehi ya husuye question ya Maore baheo Faransa bakana watu sisi kartustehi la sovereignty ya hahe harima ijanibu ya Maore طيب sisi rambakana Maore ila hatu ila mulk ya he dawla ya Komori bahem Faransa ngambukana ila mulk ya he dawla Komori dawla Faransa mana wa asili الشعب الأصلي ومكانه وانزوا كه وفرنسا كما قالوا لي نمنه قضية اليوم يوسي قضية كان رجلو كان سيران بسانتيما يوسي قضية كاو جرى مكانه ولا خاين ولا مجون جناري جهنم مانا هارا يكنا ماوري لاتيا كومور وهو مجون دم بيبوني بها كوبالي كان ماوري لا كوموري أبدا مسألة مو ليس بهذه الطريقة أبدا شيء مسألة قانوني كبجها سانتيما كبجها عواطف توي دليل ياهو واتوش توي دليل يهاد طيب المطلوب استهاب وكوموري rambie dawla hatu ya Komori kana mwamba kana Maore la hatu abona mpange kipu wajoelewa walona ilmu na maarifa wajuwao zenongo hizo kipolitiki histoire na geography deze ndongo zontipi wende wakensi wanikiwaze archive wasome waziprepare neze dalili zontipi ikanga zothibitikana Maore la Komori sayozi baliwa zipangwa namna na taratibu ikao jezi beho harima lahai zibeho harima mahkama ya he dunia طيب bonjula se dalili zonsi pia fanya namna yo fanya zonsi pia no wa ili wandu waunjilie zeno kwangwa zothibitikana sisi dawla ikao emasiwa ya hatu yomane Maore ila Komori wanzi hwaye le katiba hilo mwambie waziri wa habari za ndani za bonze karanzishe le katiba hilo libalie rendera ratekeleze harima mahkama ilo harima dunia katiyo qadhiya kajokuisa karna ukansiba nurdo kufurishiana risisana bada qadhiya kajokuisa wayantahi al-amr طيب anjom nikani mithali ikao miongoni mwa mithali muhimu jiddan kana ijoka karibu ni kesio hatuin bese son sipianga rujwa ye mushkila ulo ma polisario no ilo harma dizer ya Maroko mushkila kwa mushkila min al-azal wandi saranz min 830 qabla wa hatu sisi ومشكله هاو يعني wakati question yan isa donc ngabo zi atrafika ngo harmo mushkila ngo na Spain ngo Maroko nganya Algeria nganya Mauritania nganyo wenyi ardhi porao de ma polisario udo rikao ngo ona mushkila ngo harmo ardhi hiyo Spain haka colonize ardhi hiyo bahe Maroko wakawa irenge bahe Algeria haka harenge bahe Mauritania haka harenge donc heni wandu ngambukana ye ardhi ila hao yude ban walu mushkila wa ardhi ikao ze dawla hizo ambakana heni mndu gudayukana ila di ardhi ila hae طيب wawasili hata ndao kwa sushinda woshiliana wende wakaze veto mbali na mbali wende watahaukana hindi ngaranzao de rai de fikra he mahkama ya he dunia warinike fikra he mahkama ya he dunia yudo bana bakana hindi sisi jumkini sharita wila fi veto ya Faransa rendera tahe rai ya he mahkama walakin babon tushila fikra
Ikagara nzorta hema ya hema mahakama wala dhimuri rilibe zila mrabaje zila ishtirakat zila msehemu watu na zila ushuru la kubidido ziliva no ilirikaye wandu mambra harme nasonzini wa kweli na wezo kartu ziliva juzi le bunjule la juzi la kaya na mdema buwe harme paji ya nasonzini mwanzi ukana do wandu ikao kwa jaliba zedene na zila ishtirakati za hao na zila msehemu wakobidi wazilibe harima nasonzini komori do wa mwandu wafishe wa mwandu kwa tuliba juzi wahenda harimwele bunjilio wende wabe habarua wende wabakana na mrisami baba karsina mapesa na mangaleke netija na mangaleke covid na mangaleke izo dizo wanzi nabo ikamdo za mangalie mapesa laama amwali laama mapesa he dawla namna singorumilo kwa tuliba zendini donc ikagaranzo istishar garanzo ra'ya he mahkama wala dimurlibe ze rusumura ko bidirlibe harimwe Nations Unies sayunger ne ratsahe ze istisharai ema Marocain ne Espagne na Algerie na Mauritania wawonsi pia wende wambakana ngartsa hao ye mahkama warnikera ya hao mahkama itowa ye solution ijanga lekane inu qadiya inu ardiya ka harma ukolo ihondu kana hindi ngabo relation zilona Maroku no wandu ikaungwa uharmwe ardini ngabo jani bihe kanuni ngabo jani bihe thaqafa aidan warudiwa hundu kana hindi ngabo relation zilona wa ndu walu harmwe ardini ya polisario walona ilaqa no wa Mauritania wa aidan ngabo jani bihe kanuni wa hundu kana Espanya bahe haka kolonize ardila Algeria wa hakadha sayomba kana hindi abo lazima wende bafanywa itifaq wake mtsanganyano wende bafanywa itifaqi parao itifaqi ya Madrid 1976 itifaqi Madrid hamba kana mimi ntu ani ntuta amroho harme misoinu manan ntuta haninji harma iqadiya inu yakfi Marokuna na Mauritania wende wanyisai polisario warenge nusu ma polisario Mauritania harenge nusu bahe Maroko harenge nusu Mauritania kajakana poa ya ushinda ya kontrole ardhi zila haziransi bahe Maroko hende hazi kontrole zonsi pia obana kanzani wasulido kana hindi ye ra'ya he mahkama yirambia ukana hindi beke ngabo wala kanuni ngabo relation ya kikanuni baina wandu walohunu no wandu walohunu kana mathalani wa polisario wanungwa una asli walo Maroko yoke tsone sabkana abo ardhi la ila Maroko yoke tsone sabkana ardhi la abo sovereignty kobidikaye lazima ki harma ardhi ya Maroko izo na zambabanu ukana kana wako moringa singo fikirikana balanga bo wandu wa Maore ikaungwa una fami ngazija wa una fami mwali wa una fami nzuwani wa una fami na zisi wazatuzo nsipia abo ila ya Komori abadan la temuri fikiri ndro maana inuti kesho kana yode namna hiyo abo ndo nafanya guguru abadan mu mas'ala bihadhihi albasata mas'ala qanuni nganzo ifikiri liwa bishekel daqiq idha ntusa halati hakuma na wala sabakana ntusa haye video weekend haku sha ilini ni jibu question hausu ala kada iman wanama kwa singo nuzisalo kana zabarindu utorongo wae ye question ya he wambushu tijiri hakikatan sarti mizi eza muhimu abahenu ngari hadisiyo question ikawo ngejorenga dakika 2 au akal zabarindu utorongo ye question ya mbushu ra'ya hangu ikadwanza runge qadiya mbushu mimi ka mbikao ngami yani mkomori ulohar yala hamashe siwa shangazija njajo subutin rongwe kesyo ya umbushu abada mana sisi ngazija na munsami ile kalma hilo 1999 siderandise wa mbushu shayin ke jandi salelo kesyo bidir dodi waza wakumwa sisi yara isi woyi uliyo basainu wede mrandise wa mbushu ika 1999 isenga mshili yao wakati kao ye fatra yaka kasi jidda yaka udziro
wakaunsuria wakairasist yako bitsiwa yako tilwa harmo mujtama kahamba kadha ilinjwa maizi shakawe yimda hamba kalima kadha no ilinjwa shinanjwe kana we yimda hu sayo ya imani nifanyizo njoko fanya ya ima wake tasarufu mwaya daima wakomori hen wakati kaunga po mushkila asasia ware maharma mujtama ze fikra al-awwaliya ze fikra za panga hina mujtama ze fikra za wazi parsamandoni harmo umyeshiwa hao zusto andi sovenwa yu haqiqa ijtimaiya zusto andi sovenwa wakomori wakati ye 1999 le kalima likahindi wala na wenza o hao na wendo hao ridiwa zakana wala komori maana komori ilandongo ya jiri nyumeni shaye asli hena mndu ahana isi wa shahai yode asli ye istithnai de ukomori do utima tizamba banu wanukuchania leo ndinzi rejesi wakati ye mushkila wa jiri wa komori wangazija wambi wanyanyao wandwajina ukana na mwendo muhanyo nsede komori na mwendo hanyo ye fikra yeya asasia izo lizo namba kana ye asli wa komori karjaka wazima shay asli rikaya ndali waja wajiri namna ki politiki maslaha na intere rionokana la dhimuri sanganyani iyo la dhimuri kensiri fikiri ukana ijomkinishi ha maudu haudo ushao haude zentu zijao wangazijao bekana ngaranzuri fanye daula ya hatu ngaranzuri ngeze ekonomi ya hatu ijomkinishi ekana wamba ukana ngwatsahawe namna hiyo ijomkinishi waje mutahida ya Nations Unies wabehe conseil wabehe lujna delegation waje wauzisi wa Komori wangazija ekawa hundukene aghlabia o wingi watahao wake daula hao wangojo yahduth kesubidir do chance kabanga si harmai kharija he dunia hii abadan lazima do fikiri mama diso fikira dokana hindi ilicha manati hadisi damina wandu wenji question yabanga rifanya maure rifanya maure kumorina mwende afanye mahadisi ni wa maure mwende mwombe kana mje jerifanye daula nzima jerifanye daula nzima shakaso makana mrejiz bainu ardi hatu dera hadisi wa na mwende hadisi sina wa maure riwambio kana mjerifanye daula nzima jukana qawi jukanje ekari Tunisiabo rendera mbio Madagascar kana mjerifanye daula nzima rendera mbio Maurice kana mjerifanye daula nzima rendera mbio wala Rinyo kana mjerifanye daula nzima rifanye ja Marekani rifanye ja Union ya Soviet wakana 15 daula Marekani ngona 52 daula watanganyihana wafanya daula nzima Union Europea basainu watanganyihana ngo harama 28 pays wazitanganya wambakana wafanya daula nzima sisi lazima rifikire namna hiyo ili akubidi fikire abadan rensize ze sentiment mbali baizo kazna yani la yusmin wala yughni min ju abadan كنسير فكري قضيين عقل قانوني ما يدرجوا له وحرما زتابي كاو لزليو لذلك يدمنا كان ميمي شخصيا تثبت الرغبه كان وانزنا بكانا ni hadisi kesho ya wambusho maana sisi dira tendera zifanya abasa ino rijanga rifanye liwazo ilini nitoe haya mtusami ba fikra asasia wala ya'lamu junuda rabbika illa hu warabora mbekana hindi kama tudinu tudan izo jufanya lelongo joliba ya dunia ni ya akhira izo zifanya jumkishaka inu adhab yesu yarreme yao إلى أن نلتقي في قراءة جديدة أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.